Laslem ngalaap ya kani kalagi draw. Pi yak ni parlok. Draw date laiterik ume arhajar arhusan. Tang baya kani ki tiket ngas ngau ki ong kirap pen ria. Siaga kat nu tarik hadin nang ta na lapoi kata ka tarik ko ong kap ki pen ria biang. Hendrai ngahadu kat menta ngampat bread setia kani ki tiket cunga. Namar ngalakwa pelat ya ke JCB. Ngalakwa pelat ya ke Thar, ngalakwa pelat ya ke Mahindra, ngalakwa pelat ya ke Maruti, ngalakwa pelat ya ke Royal Enfield, ngalakwa pelat ya ke Yamaha Scooty. Nganlak kumno ko mau benar multi purpose society. Nganlak kumno ya kene ke tiket ke banga ngaladap tet. Ngaladap tet sis pak tengah. Nganlak kumno hatu pin pen pai no ya ke pisah jongane. Nganlak kumno ya kene. Ngan pen kat no ekane. Sisa pi pila su tok pila su kor sisa. Na ka benta ke jonga. Na ka benta jongi wei pai ba. Gibal tet ya kene ke tiket lat kidro. Sa ai ke ting sai. Parlok sampai share di kene ke video kenang bakan poi. Sya ke skor jong mau bena multi purpose society. Kenang bangan lek kumno ya kene ka tiket laki draw ke banga ngaladat tet las lempa. Nadu sem arhajar arbusan dokat benta ya kene ke tiket ngaklem 4 pencot sedia kene tiket nomor ngaap bakin anu kin penkhalai ya kene ke tiket hendrai. Hadu kat menta ki kempat lai setia ya kene tiket. Coba perlok bani share. Kenang bakan poi sya ke skor jong utrai jong ka ne ka tiket. Kenang bakan poi sya mau bena multi purpose society. Tangkum ta parlok angkar pada fiba finisher kublai sibon ni fi baro.